nina wikwatio kana withiwe na weekend wa kwaila na nienda gukethia watindata ekangu thoche nthini wa kilungu cha uiti muthenyani wa umuthi na ni wikwatio wakwa kana nwendera kusoma maundu kiwathukanio na nwendera kutetheka ukamanya mawonanio mama ugo kiwathukanio alama tonya kukukia na indi nienda guthocha ndakitali twende na unene witu muthenyani wa umuthi nyeni twa Faith Mackenzie wa Mutunga nina ukwata weni nginya muthia ndakitali kethia musiaisha ambe ni kumkethia asesa metu momundi kwa masita ni tawa Dr. Geoffrey Mutuma na numite from Zambezi Hospital at Nairobi South Sea na nini ka research in chemical na clinically na muno kuna ni sia muno wa cancer. Daktari muthenyani wa umuthi twinenea yulu wa ibina ila wethia mundu mukani wa itaba lakini ndanabikia chalo chake cha kwethiwa na mwana mwini kwake kenda bikena kumukwata kithelela obandu nenda tunene ila itwa miscarriage Yeah. Kwa tutabie mundu aitabila kumaba nikenda tuambie yu chalo cha mwana ibune ya nya wake. Right. Mundu muka aitaba ila itumbe ya mundu ume na ya mundu muka makomana na mafuse kana methwa meimwe nundu ila mbeo ila itumbe ya mundu muka yoka no withwa round na itumbe ya mundu ume the pointed ila itumbe ya mundu ume dalika thini na makwatana mambika ovum kana embryo na from that time ucio twika thayo nicho kitumi taaza kana thayo wambe ya itumbe ya mundu ume na mundu muka yakwatana ucio thwa wi thayo ucio twika mundu ila itumbe ya mundu thithoka na itumbe ya mundu ume thithoka ucio tithayo lakini la makwatana ucio twika thayo na nicho kitumi life starts at conception na ila yu kwa nuna mwa munonge itumbe ya mundu ume yumabasa na lazima ithambe mpaka ikabikia ila ya mundu muka na moga makomana muno matothokomania in the tube kana make ya mundu muka na mayuka mpaka mayuka seto thini wa uterus kana waone wa mwana na nipo mwana yambe ya kuyana matuku maingi ila mwana wa amina kwa blandi wa in the uterus in the cavity now in the endometrial cavity ambia kwa nabu na yuko zeda mundu muka ni wambia kwa na stick you kana kambia kwa na kayana moyo mwe meile metatu kainende ba yuko zeda mundu kana wana wanende ba ani wana duka mwana na ipika miaka mikenda na isiawa nundu kana kakua suma miongo ena 40 weeks kata na siawa 40 weeks kebuni ya inya ituni miei kenda kebuni ya inya yu mundu magabina kusia amina kuitaba you the process goes on until akasa kusia lakini matuku maingi isa pale ni la ba katikati na ituni izote tumeta miscarriage kana tukameta kutambaika kwa mundu muka mundu muka no tambaikie kana nuwethwe na miscarriage abortion ti kutambaika abortion nila wa induce kana weka kindu ni kana mwana usu aume lakini la kuita mwana nesa na pia nuneka lakini wauma that's miscarriage because abortion is killing miscarriage not because it comes naturally na ndio zini champ now pet mininge ila mundu muka withwa na miscarriage chambe pe kindu kita very common na kipo kwa wingi tukita habitual miscarriage mundu muka amino kwebu metatu idala mana yuma aikwa yingi metatu idala mana yuma ingiu na miscarriage can be so nikutasie ninge muno ukasaidia that's nita habitual miscarriage but abimini kana pena thina wa mwana kwa mundu mukoso na ndono kwa mwana until akaisa kusia na nukisaidia muno habitual miscarriage yithwa tumeta first trimester petho ape 3 trimesters letwa tatana za in May tatu mwei wambe kwa May itatu dambe that's first trimester na mwei wa mwei wa kana mpaka mwei wa thandatu this is second trimester na kuma mwei wa tano mwei wa kenda that third trimester pe kange masiasiana ita namba
kubikia kana namba kuyanya mekenda na isu muno ni ethwa uterus yaku itona ku expand muno ala expand pala mwana usila ne ba expand na mwana yuma before the time that is it will make a short cervix because the cervix again itona ku word mwana pa andini ila mwana wanenda pa muno it opens na mwana yuma and it can also kabisa miscarriage lakini mwana ena mitha ndatoka na mina hizo kutumi andwa ingi masiaka na kaimtuka tika biku na kaidi kaindwa nondo asia kateka biku that is not miscarriage that is premature delivery premature asia kateka biku kume mitha ndatu kubika mai monza nana no sia kana na kaindwa kaibika mnomo and hizo kutumi when cheche kau kana nikasia wana yukanesa lakini miscarriage ni kusaidia mundu muka eumiakana kana nambuka bandu kada na kuindwa muno mei 5 na kuthea tutana mboibu kwa 5 na kuthea kwa miscarriage wawe tange waya kana kakasiaika katabikiye mike kabitukite 5 ke thanga tumonza no kwithwa you ebuya the uterus thina no kwitha utakwati ya mwana kana be kindu kingi tonyotuma mwana uswe uma pesi ningi muno lakini muno kwitha utakwati ya akauma nondo your cervix may be very short kana kwitha bena to meta malfunction of the cervix there ile bila yana neba the cervix opens humana last moment na matuko maingiri teka tuka ya uli to cover around the uterus Macintosh Macintosh string tukopa tukalumia ukasaidia cervix yako ni alumanesa nundu ti normal ibingo lakini na danger ni abika kusiawa na wale akumia it's a problem hawa because siawa ni utumana mundu la with that stitch no last man tutile uli ne kana wezi ni wasia ibina kusiala abika uno li utumawa ni li utumawa ni tekanda do be ai kaluma ukasaidia it no open yes, for the people, alamedwana abyssal miscarriage after 5 months. Notice I mean that your uterus that may not never the cervix opens and the baby comes out. Aya tusoke ba kwa miscarriage ya mwana ethio wa miezi 5. Isu ni miscarriage na ethwa nundu tumininge muno. Na miscarriage isu ninge beno teka be nundu nikuza kwithia ila itumbe ya mundu ma ni mundu kaza pulanile peke no cheki kie nai kana jini yoke the tensio na kana guze da kaidone kala mwene kwa inya na wese dia no lazima kaume nundu ini ni inacha kana kamina ibunu ya mundu ma ni mundu wa mino pulana uzwe tayo lakini kwese dia kana guri ko kena madina ne ka wake ondini kaka kwa ke ondini that happens wese kana kuna lazima kaume muno da genetic malformation pesa na isia wakaza sia wazite mundu asia atemusio atemutadimwe atemutadingi ngoya ketinzio mabuya magati masio yu cha chedwa ke budtene muno na chedwa ni major organ kana kayekala njo kutumi abortion not abortion miscarriage yetwa at that time na kati wa itumi isu ile ituma mwana uma kana mundu akwatwa miscarriage eka kwithwa beine muthai ina thina pe ituminge itonyo tuma mundu muka asia mwana yes neto asia ninge muno be ne kwithwa hormones yaku sitana balance nesa na ukisethia hormones yaku siambio thukumo mana ukisethia siambio push akananza ukisethia uterus yaku ina sense mwana ebo na daile kalau lakini ijambe kudha na contractions tebinda mundu ndakwata mwanyi ija mundu kwa exactly na betu tekana kayuma kuno no la semozia uterus neither is stable neither the in atonic state which is neither yungamete pamwe ambio contract kana nikakuma ambio contract kana nikakuma na hiyo kutumi ila mundu either na miscarriage ambio contract mundu ambia kwa ni bumbe wende mundu wa either ayaona na ndaka meyambia kuma na after that no kana kayuma saa ingine ni kuma muno a miscarriage sithwa before me itatu because paye muthe na ambio so waneza at that time because ningi thitwa ari ndakame na some few clots na some mamudamwe then you can see like not very clearly lakini after 3 months
amda ku 3 months there nuko na kwako nuko na kutwe was that they are bit formed na yu mundu atonya kusieta sindo isuta okethia mwana ni we ananginya bikiana kusiako payondo we kan lakini kila kiboto kita pela miscarriage pela threatened abortion kana threatened miscarriage ukazeda mundu no ambia kuwa nukola nebu na nukuwa nukola nebu na peka tameke kuma kanini pune wotu mwa mundu tumonenga kino kita bed rest bed rest ukoma utio dibando complete bed rest ukazeda do thingitha kana uzeda nondo ila wakoma na do thingitha tikunenga ndawo uzeda uterus ziko contracting uzeda wakoma na wekala utio thingitha tona kwekala kana kumpaka kukazeda nikasya wa in the normal time kingi nikuza kwethia uterus ino onde tawete munonge uzeda thine pena infection ya bacteria na the other infection ya bacteria iti type bacteria ukazeda ikwete thine wakana ku bacteria ya mina kusya ya mina kuboa kana kune ko chawa nesa no chaingo the wena bacteria kana wena infection na infection kwete miscarriage ejo kutumi no lazima uze the nita thimata mana kila kitu makana kaka to ne chao nundu wa infection nundu wa kwithwa uterus itaod mwana kana pena itumi nyingi because necho kutumi ta mina mundu ya kwithwa thinosu nundu saingi ela mundu ambe kwithwa na thinosu kila take kake chambe nundu kuna ultrasound ultrasound itonze katavya hii kana kake ndakamene amba kuma lakini keotha ku inya kene ekale mubaka keane na kaikwati ya mubaka keane kadale ndakamene kuma tikuna ultrasound tukwithia akana kaitha kun lazima you to complete that process na kumuthabira kutumiwa akainge ne mathi kuthambwa nundu uzaida kana nikaumie na ndakamene ni umie ninge muno na paithayo na uterus na ultrasound ni tuonasya paka kuya pa there is no life yeah but on a mwe kana mele kana miratu kuya there is no life so if there is no life and it not take time na mundu baka ajete the next time ninda tubikie buri kenda twosilele ingi kilungune kitu cha keli nikenda tubikie pe nini si andu mena makulu maingi so itu nena sia maundu maingi yuluwa itumila ituma maundu amweta amethiwa na ine tutubathukanesia abortion na miscarriage na kipalando maenda nae na indi musese witu tuyamba ubika muthia kilungune kitu tambe cha uiti bau nitusokethete tina wandatika mbuthu indi twende na urene witu ndukathibasa nitusokethete